Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong yalam jangka labang nong pelut pangam raliang area committee hagala sengi ublay ka santarik unailor arajar arpuar kila IT da jingtho hau sembut menteri rangba kajela uba Preston Tensong ban pensengau sya ka sorkar halor ka jingdawa ban peniok biang ya kisnong ki bahap hapo ka block 1 haga jing ekren ban penbet yo port usam hapedeng kajela Meghalaya bat kajela Assam haga wat ka baar. Kinong yalam jangkane ka komiti haga jing ekren bat kilat pathai kubor kilayathu ba kane gajing dawa kalongkat kum ki kendon jangka ain na bagi sinong ki bahap hapo ka block 1 ki dei shibenta ki bahap hapo uput usam jangka jela Meghalaya. Ada wasnga buram nyepi press media print atau elektronik media amar wa menekesni hadir memilih yang sengaja bagi sorkar Meghalaya bat ke Assam mungkin sedang menyikren ya kan ke second phase ya ke phase baar ke pembaik untuk putusam dan nagaliang jangi na kini kerang bak senong gitu senong nak ilai pun rutuli senong napo ke elaka labang nang pelot pengamar liang ya kaba pikam yatip mentah sini kum ke belakuan. Kene ke blok 1 ketika elaka labang nang pelot daloi ship bat pengamar liang te hadin kane tengda pan ya interview ya chief minister ya deputy chief minister bahagane ke jingi pembej joki ke baar kamde syu ban mi kano kendrum kendram kumba kilale ha kane ga face ke benengkong dan nagaliang jami kung di nakit kam sinong nakila kunrut ligi sinong nagail kalabang ng pelot ngamerliang tingiwan di ya deputy chief minister menegasngi ha kamratri kam jauh banang ta kamratri ban ngin pensngau iya gane kejo kejo ha chief minister yang Meghalaya siwa bakin sedang ia ke budget session jangka Meghalaya. Dan nagaliang jengi katkum ke jengi keren ni mene, kamdei ke jeng lek marwe jang sorkar, bandandet jengi ki nangkit kamsinong, kemot siwa bakin me, kin pulang yang ni ke jengi keren, kemot ngindan ni ke jengi sutu jengmut lang, batkin sim hero, ha ke jinglong yang kejai penriu, agak keten ketelik, nangta hagariti kedustur, haga jinglong jai, jelong kenja, te haga ni ki blok 1 ni la pelong ki, nang siang senang lejan barok ki dei ki kersi ki pna, tengi kermen ba ki kam ki sayai pai, nak liang sorkar kala sim hi aga jing ki klik, ke jing sim kia, ba mendai tang kebansu ya kenduk ya ki tahan ya sekretariat mendai kila peti kena bikin wan hi dalede na baro arliang sya ki chenang kita bandai pai ya jaga te ini kita di jengekran deputy chief minister kumbalang mentah de kelong ke ba sno tenang nama arban nakaliang deputy chief minister wa mikmat ye ke sorkar menong no teolosim kia ya ke jinggut jeng nam jengi ban nagaliang jengi ro ngidon ki dolir ki kot kisla ki bubiang ten nagaliang jengi ya ke jing fukre ki kot kisla bengin yok plit ha kata ka joint meeting jang chief minister jang ke Assam bat ke Meghalaya ya kumbolong ta te ke don ke sorkar Assam hagi senam kita nado bayar lai loi ke don ke proposal jang ke sorkar India bayar ki rulum kin ai ke sekcedel tukum ta ya ke United Kasian Jahil nalor kane namar ki karbiru kemenong kita ki rulum te ke kwahi ban ai kawe ke district council ya ke Migrihil
not kachar ke bagi kon menta ke Karbi Anglong te bawa kimbiang ke jing bun pai ke jing bun breu ban yo le ke jong ke distrik te gane ke simno ke cibenta yang ke Jiwai subdivision bat cibenta yang gane ke Melim Simchip bahkan apa gane ke New Creation and the Mikiril and Not Kachar district kata kepot Ndrai hadin ketapat abang sarkar kala abang Karbi Anglong kaliok kedang distrik kami pat kejing keren ba kini kita gi kasih gipnar hapen ban biang jaga Jiwai division bat kemju jaga kasih hills dia kani ngidon gi notification balas persis ya kita gi jing keren yang bersarkar sam nah kasnem kat kendai spa san pusan kalau pemi iku hukum ba yakini kilabang yang pelut di pengamar liang sya kidai gi penar kidai banwan biang sya jantahil tegumta kasnam kat kendai spa san punyau san pupra kala dan ke janyan kwari na para arki district united kasian jantahil nak ke mikir nak ke syarhir tah kata ke jinglek jamki kilaya hak ground demarcation hakendo Kilabau put ina kendo begitu jeka kidai ban pai cara Jiwai subdivision. Te kumbalang kata ka jing yakut yang ki ar district haga kendai spa san punyau san popra mot ini ki sinong labang nong pendot pengamran liang baro kila kentup kilawan biang hapo put sam yang ka Jiwai subdivision lana ke Jajahil. Dia kan ni ringlah pengol so deputy chief minister nak liak nyakir kisno tu ha kitip ha ya kan ni dekermen ba kejing Indo ini chief minister kalau kejing Aiman Sim ya serta bahkan nam sim bahkan nang sim kia siu ha ka ba ya keren serta sam bahkan penpai kita juga sa kamakhalaya mulai kejing kuman ong no bau new chief minister kasam memental beriu busutu beriu badan kejing ya setu markeliang de kmelti bagane ke kamru kerja baik ya kerti kumbal angnot bidang senang yang ke ilegal lapang dapur pengamal liang tangkine hikinten ge bengila pan ya tu ya pi ya kumbalang mata tenang ne sekmat ngindan ter ki komiti Pemru hakini ki por Benangwan ya ke district regional committee ke BDP gini ban nagaliang jangi ngidon ke jingkerman ban nagaliang jangi ngidon ke jing penbiang ki kot kislah ni ladon lepa ki kot kislah nama mangide kinok sang senang betenrai jam ke jahil tengin nam kuslah slot bor na kari khat ar doloi sya Karbi Anglong semikir hil kan ban yang ampong put sam yang kari khat ar doloi tangkine nak liang jangi ngila kon itu kumpulan te ngate nadu kesnam khat kendai spa rupum dairo ngalalong kum general secretary jang kalabang nang pelot pengamar liang council kadai gawe ne kiseng kebayale penwan ya gitu kejeka kibangi lasya od jebor na jantahil te kan nga de general secretary yang ke labang na pelot pengamar liang council pin pe yiki kot kisla pin labi ba Markus M Thayang pin pau ki kot kisla Thayang yang labat ikan negekam adu mentar ngalong kumu general secretary jang ke seng LNPC ke seng ke bayalek pertemuan ini dijeka saja. Sikata ngi kok sniu yang bagi kuat bani kan beliau deputy chief minister ke negara bagi jongi. Dan mene la sukses bang layo yang doi tam lai da ke pelabuhan. Dan regarding na ke pelabuhan ke bangi la ya sa na do kata snem ngai baru bagi kubor ke media kila ya flashy ya ka jingsa joki hapoka mikir and sihil mo ki ong kanol kacar hil nagatang nagbanta ka administrative ke sikata kisnem bangilamat ikijike ngilamat ikita ki jing nyot tron juga imlang salam
te meneng yo ya kendo i te sngau kumen sibun ba yang ya ga bangi la torwa ba persang kat la kat yai ban ya keren kam tam ban yo no ya ko hok na jong ba bi ba kan ne ka blok won ken ko long ko very sensitive ki breu ki ki ya practice ya ka kenya ka khay ka por ka tor ken ki badon ka kiniam khasi tang ba sngau si ban ong ban adu ba dur no yo doloi trong ka labang nang lut kita di practice di bagi sungai itu ke ganem kasih kalau sedang ban telot no sedang ban telot ya adu bagi ni snem ki ba generation jongi telah telot sisa kita ka daw ba ngi pet na dong sadong ba adu ka hok lom breman breu ka identity ka jongi la du no ta ngi ban sen kum ki breu abadang don ka papali ba ble ba lembaga government ban yo e pembet ya kata ka jingim lom breu man breu dengan approach ya Deputy Chief Minister ban kumjuru ya kam Meghalaya government ban penbej sendon no yang le ya kan ya cing jongi ngil kwa sikata ngil kwa ede bangi isi ya kikarpi bangi isi ya kine peli yang bang rengi kwa bangin don no kata ka identity karukum syong rukum sah apa asami bangin don kata ka identity ngimyo ya kecing timit ya jusnya wa ke media di press ki ba isu ong baik nak tin cuma ngai babaro tin cuma gitu kan niti beta tin sumang kawan tin poi na ki immigrants te wala da pipe ji historical ki lum ki ki wa ki mau ki deng baro ki wan daga tin le ton rai jong ni te ki su khen be ba ki ong ang ki nong wei ta ka daw ni approach to government pumalong tharai la ban hong ne ka last movement dan ni kwa ban impum ke breu ni kwa ban yo ni da jing tip ni la jong ni kwa no ban yo da ka respect ke madar tang kada do muda di kun jong ni high school leki ki alternative language muti haban sim bai daga asamis dan ka ki mi ban pan sim ya ka ken kasi wa kata we ka aga jing sngau ka jong kalong ko we ka pator char ya ka ktin ka tu ni kari Meghalaya jongi kala kwa ban yo no se ka ken ku tambangi tang ban pulai yo biru yo ta kan ka daw ba ngim lasha ba ngi suong ba don kata ka inequality injustice and insult mo te ang kita hi tara o ka survey trong ki live adu television tengila ya lum hi bila ya don tambangi deputy chief minister uang ba kamdai ba kito ikut kisla de ba sibet baca regional committee te ka calculation hi bang isu calculate ba ki don ku ba kalai hajar kibasa naka tang naga labang na bana ka pangamralian nang don hi kiba kapsiar sektor ta kalai lajom ngi klem khai ni ka lamar ba kapsiar la mention mo kapsiar ka khanduli ka la mention kum ka ngila kini ki la lum hi lupa lajong tengi bron ko ka labang na plur ngi la lum lajong 13,000 temut ka kamduna ki kharlai hajar ki dai tang ki khasi benar ki khasi benar te ki karpi pada ko la panong lai hajar so hajar ye ki don hi te namar ba ki snong ba kham he de tang ki to ki karmi ki mu ko lum ki ba kham he te ne ba wa imda la ban sarwe namar ba ban rum cek snong karpi kam long ba sut ha ka ne ka po wa la ngi friendship la kata la sikata ni la friendship as humanity ni respect each other tang ba kansan ha na poi ka ne ka ma ka agenda banyak pembaik no yupur samut keladon lupa kumbadawan au na tele kumbawan kla kumbawan kurong kan ladon kata ka fair in mind ta ka daw ni klamin ku aban kintip hero bangi ku aban ka ega ka no ka census joki ka no ka population joki. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.